ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон мавзуди шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Мардона Шарифова. 4 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шӯрои директорони Бонки Осиёии рушдро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо Бонки Осиёии рушд баррасӣ шуд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи ҳамкории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистону Бонки Осиёии рушд барои татбиқи лоиҳаҳои гуногун дар кишвари мо изҳори қаноатмандӣ намуданд. Дастгирии идомаи ислоҳоти иқтисодӣ, маблағгузории рушди соҳаи энергетика ва таъмини амнияти озуқаворӣ намунаи ҳамкории судманди Тоҷикистону Бонки Осиёии рушд арзёбӣ гардид. Барои тобовар намудани иқтисодиёти кишвар ба таҳдиду хатарҳо ва ҷалби бештари сармоягузориҳои шарикони рушд ба соҳаҳои мухталифи иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар табодули андеша сурат гирифт. таъмини рушди устувор, хусусан ҷалби сармояи иловагӣ ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, обёрӣ, кишоварзӣ, нақлиёт, экология, инкишофи сайёҳӣ, инчунин ташаккули иқтисоди сабз ва идомаи рақамикунонӣ зарур дониста шуд. дар робита ба вазъи мураккаби ҷаҳони имрӯза, тағйирёбии иқлим ва шиддат гирифтани паёмадҳои онҳо барои пешгирӣ ва коҳиш додани таъсири хавфҳо ва фишори омилҳои манфӣ ба иқтисоди миллӣ роҳандозии ислоҳоти муттасил зарур шуморида шуд. ҳамчунин оид ба дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафҳо гуфтугӯи судманд сурат гирифт. баъди мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбари ҳайати шӯрои директорони Бонки Осиёии рушд Викас Шил андешаҳояшро дар ҳузури хабарнигорон чунин баён кард. Ассалому алайкум хонумон ва ҷанобон. Ташаккур барои ташрифатон имрӯз. Мо хеле арзи сипос мехостем баён кардан ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои сатҳи волои меҳмоннавозӣ, чунки ин кишвар кишвари хеле зебо аст ва фарҳанги хеле ғанӣ ва таърихи ғанӣ дорад. мо худи ҳозир як имконоти хубе доштем ва охирӣ барпо намудем бо ҷаноби олӣ президенти кишвар муҳтарам ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон ва хеле як суҳбати созанда ва пурмуҳтавое доштем, муколамаи хубе барпо намудем бобати бевосита рушди имконот, инчунин расидан ба ҳадафҳои афзалияноки кишвар барои худ муайян намудааст, инчунин ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии рушд бо тамаркуз ба соҳаи энергияи сабз ва устуворнокӣ ба тағйироти иқлим. Тоҷикистон ва Бонки Осиёии рушд хеле ҳамкории хуб ва дарозмуддатеро барпо намуданд, яъне шарикии хуб мо дорем аз лаҳзае ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1998 ба Бонки Осиёии рушд ҳамчун аъзо пайваст ва то айни ҳол бонки мо тавассути барномаҳои мусоидат дар ҳаҷми $2.7 миллиард ба ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак пешниҳод намудааст. ва дар соли 2024 барномаи мусоидати бонки мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 220 миллион маблағҳои грантӣ пешбинӣ шудааст барои татбиқи 6 лоиҳаи нав дар соҳаи нақлиёти сабз ки асосан фаро мегирад минтақаи роҳи Данғара Гулистонро. Инчунин равона мегарданд маблағҳо дар самти тандурустӣ, энергетика, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ, инчунин масоили гендерӣ. ва бояд тазаккур кунам ки 4 то аз ин 6 лоиҳа аллакай тасдиқ шуданд. Бонки Осиёии рушд бевосита кӯмаки худро ба ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ин шарикии қавӣ давом хоҳад дод ва инчунин чӣ тавре ки дар стратегияи шарикии Бонки Осиёии рушд барои Тоҷикистон мо муайян намудаем ва дар робита бо ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бобати барномаҳои рушд мо ҳамкории худро густурда намуда давом медиҳем. 4 октябр раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбеи муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия Марат Ҳуснолин мулоқот анҷом доданд. зимни суҳбат ҷонибҳо вазъи имрӯза ва дурнамои муносибатҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистону Русияро мавриди баррасӣ қарор доданд. раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид намуданд ки тавсеяи ҳамкориҳои гуногунҷанба бо Федератсияи Русия дар сиёсати хориҷии кишвари мо мавқеи муҳим дошта, нақши комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ дар ин самт хеле назаррас аст. ҳамчунин зикр гардид ки ҳамкории байни парламентӣ байни ду кишвар тамоили мусбати рушд дорад. ҷонибҳо зарурати идомаи талошҳои муштаракро ҷиҳати тавсия ва фаъолгардонии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ иброз намуданд. дар ҷараёни суҳбат инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо муҳокима гардид.
امروز در شهر دوشنبه جلسه 20 کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی برگزار گردید که در دایره آن سمت‌های گوناگون رابطه‌های دو جانبه مورد محاکمه قرار گرفته، جانب‌ها برای تحکیم آن اظهار آمادگی نمودند. نوروزشاه عزیزالله و بهادری استم گزارش می‌دهند. 4 اکتبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی در شکل محدود آغاز گردیده با هیئت‌های وسیع ادامه یافت. در جلسه کمیسیای بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه اوید به همکاری‌های اقتصادی و تجارتی که تحت ریاست سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه مراد حسنولین برگزار گردید، توجه اساسی به اجرای سفارش سران دولت‌ها و در همین زمینه استفاده پررای امکانیت‌های موجوده برای تحکیم رابطه‌های دو جانبه روانه کرده شد. تاکید گردید که در سال 2023 طبق معلومات حجم گردش سودا با فدراسیون روسیه 1.7 میلیارد دلار را تشکیل داده، نسبت به سال 2022 2.4% زیاد شده است. در 8 ماه سال 2024 باشد حجم سودا بین جمهوری تاجیکستان با فدراسیون روسیه بیش از 1.2 میلیارد دلار را در بر گرفته است که سرعت افزایش آن 14% را تشکیل می‌دهد. تطبیق لایحه‌های زیاد مشترک و افزونشوی گردش بار بین هر دو دولت مثال رشد رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و روسیه به حساب می‌رود. گفته شد که در صورت استفاده پررای امکانیت‌های موجوده می‌توان رابطه‌ها را باز هم تحکیم بخشید. با نظرداشت همین جانب‌ها هدف را به اجرای سفارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون روسیه محترم ولادیمیر پوتین روانه نمودند. اقتصاد و سرمایه‌گذاری، تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد کننده اشیاء خام، انرژتیکا، صنعت سبک، خوراکواری، معدن، کشاورزی، معارف، تندرستی و سیاحی بهترین سمت و ساحه‌های تحکیم بخشنده همکاری‌ها دانسته شد. رشد همکاری‌های تاجیکستان با روسیه در افضلیت سیاست خارجی تاجیکستان باقی می‌ماند. همچنین در همین روز جهت تحکیم رابطه‌ها در ساحه‌های اقتصاد و سودا و صنعت بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه سندهای نوی همکاری به امضا رسید. در آخر پروتکل داخلدار جلسه نیز به امضا رسانیده شد. ادامه اخبار. در روز سوم نخستین چمپیونات جهان اوید به کشتن جودو بین جوانان در شهر دوشنبه قواآزمایی‌ها از روی 3 وزن 70 کیلوگرم بین دختران، 73 و 90 کیلوگرم بین پسران آغاز گردید. گزارش همکارانم. روزی سوم است که در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دوشنبه چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان برگزار می شود. در روزهای یکم و دوم دو ورزشگر جوان و نامور تاجیک لایق قطب‌الدینов و موحیدین اسداللهов با گرفتن مدال ها مشرف گردیدند. قبل از برگزاری چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان با ابتکار فدراسیون جودوی تاجیکستان در داخل و خارج مملکت مشق‌های دسته‌جمعانه دایر کرده شد و ورزشگران تاجیک برای اشتراک در این مسابقه با نفوذ جهانی همه جانبه آمادگی گرفتند. روزی سوم چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی دوشنبه باز هم جالب و خاطرمان برگزار گردید. در این روز بین ورزشگران از 67 دولت جهان رقابت‌ها ادامه کرد که در بین آنها در وزن 81 کیلوگرم 3 ورزشگر و در وزن 90 کیلوگرم 2 ورزشگر تاجیک وارد میدان شدند. از بین ورزشگران تاجیک 2 نفر امکانی به دست آوردن مدال‌های چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان را داشتند، ولی به دلیل کم اشتباه اصول‌های فنی از ادامه رقابت محروم شدند. ورزشگر با مهارت تاجیک سنت‌الله موسویف در دور نیمه‌نهایی از رقیب خود شکست خورد و برای دریافت مدال برنجی مسابقه را ادامه داد. متاسفانه در این دور سنت‌الله موسویف از رقیب قزاقش азат кумисбай با یک امتیاز وزری مسابقه را باخت. محمد یوسفزاده نیز در رقابت با حریف گرجیش برای به دست آوردن مدال برنجی چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان نتوانست پیروز شود. این قدم‌های نخستین جودوکاران جوان تاجیک است در چمپیونات جهان اوید به جودو بین جوانان که برای فتح قلعه مراد گام‌های استوار می‌گذارند. ما از دسته ایتالیا در چمپیونات جهان اوید به گوشتنگیری بین جوانان اشتراک نموده ایستاده‌ایم. خوشبختیم که از دسته ما نیز به گرفتن مدال
медал шарафёб шуданд. Дар рӯзҳои дигар бовар дорем ки боз медал мегирем. Мусобиқа дар сатҳи баланд баргузор шуда истодааст. Ташаккур ба Тоҷикистон. Душанбе ба мо хеле писанд омад. бо ҳарфҳои заррин сабт хоҳад шуд, зеро дар ин мусобиқаи бо нуфузи ҷаҳонӣ чеҳраҳои нави ҷудо кашф мешаванд ва онҳо дар оянда ҳамчун маъруфтарин ҷудочиён дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок мекунанд. омодагиҳо барои баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо байни ҷавонон дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе хеле дар сатҳи баланд қарор дорад. Толори муҳташами варзишии Тоҷикистон бо мухлисони пур ва ҳаводорону дӯстдорони ҷудо моро рӯҳияи хос бахшид. Я ожидал, что финал выйду, но так как получилось, что проиграл финал, попался с местным спортсменом, настраивался на победу. Понятно, что трибуны поддерживали спортсмена, но была только цель победить. Спасибо еще раз, спасибо Душанбе, спасибо Таджикистану за все. Спасибо большое. дар рӯзи дигар дар вазнҳои 90 ва аз 90 кг боло, ҳамзамон 100 кг ва аз 100 кг боло варзишгарони тоҷик рақобатро идома медиҳанд. дар ин вазнҳо варзишгарони тоҷик имкони ба даст овардани медалро доранд ва бовар аст ки бо пирӯзӣ парчами давлатии Тоҷикистонро баланд мебардоранд. дар асоси дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр парвозҳои ҳавоиро дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе дубора фаъол намуд. ҷаҳонгир Сафарализода дар ин хусус гузориш медиҳад. парвозҳо дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе шурӯъ аз 3 октябри соли 2024 оғоз гардид. ҳамакнун дар асоси хатсайри нақшавӣ давоми як ҳафта парвозҳо 3 маротиба амалӣ карда мешавад. парвозҳои ҳавоӣ дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе дар асоси дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мусоидати агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Эйр барқарор карда шуданд. дар ин замина рӯзҳои Душанбе, чоршанбе ва шанбе тавассути ҳавопаймои Ан-28 сокинону меҳмонон имкон доранд дар вақти муайян бо имконоти хуби хизматрасониҳо сафар анҷом диҳанд. изҳори миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки баъди муддати тӯлонӣ хатсайри Душанбе Хоруғро кушоданд ва аз ин иқдом мо хеле хурсанд ҳастем. чиптаҳо аз нуқтаҳои фурӯши чиптаҳои Тоҷик Эйр ки дар бинои ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр воқеъ аст дастрас карда мешавад. давомнокии парвоз аз Душанбе то Хоруғ 1 соату 10 дақиқаро ташкил медиҳад. ҳавопаймои Ан-28 имкони интиқоли 17 мусофирро дорад. барои фаъолсозии хатсайри мазкур 26 сентябр ҳавопаймои Ан-28 дар фазои Душанбе муваффақона парвози санҷишӣ анҷом дод. من از نام مردم بدخشان، تمام مردم بدخشان مینداری خود را به پیشوای ملت بیان نموده تشکر زیاد میگویم. زنده باشد، سلامت باشند که برای ما چنین آدمان کسلمندی که با ماشین تو به بدخشان رسیدن مانده میشویم انا غمخوری کرده ایستادن. من بعد من خط سیر دوام داده شود خیلی خوب میشه. رحمت کلام به پیشوای ملت. خصوصا از اون هستیم که خطسر هوایی دوشنبه خوروغ دوشنبه گشوده شد. این اقدام خیلی خوب است که ما از خوروغ و دوشنبه 1 ساعت و 10 دقیقه میرسیم. ҳоло шаҳрвандон ва сайёҳон ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тавассути роҳи мошингар сафар менамоянд ки 16-17 соат вақтро мегирад. бо барқарор гардидани роҳи ҳавоӣ дар хатсайри Душанбе Хоруғ Душанбе мушкилии мусофироне ки мақсади ба Бадахшон сафар кардан доранд осон гардид. айни ҳол мо дар шаҳри Хоруғи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қарор дорем. пас аз 3 соли таваққуф парвозҳо дар масири Душанбе Хоруғ Душанбе барқарор гардид. акнун шаҳрвандон ва сайёҳоне ки хоҳиши сафар кардан ба Бадахшонро доранд метавонанд аз хатсайри мазкур истифода намоянд. нокуфта намонад ки парвозҳо дар масири Душанбе Хоруғ 1 соату 10 дақиқаро ташкил медиҳад. орзуи деринаи мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз ҷумла сокинони шаҳри Хоруғ ҷомаи ҳамал пӯшиданд. ин беҳтарин тӯҳфаи ҷаноби ҳолӣ аст ки ба мардуми сарбаланди шаҳри Хоруғ و مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان است که خط سیر هوایی دوشنبه خاروغ دوشنبه
аз нав барқарор гардид. Сипосгузории кулли сокинони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба ҷаноби Ҳолӣ баён медорем ва имрӯз шодиву нишоти мардуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳадду канор надорад. авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Air дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири Душанбе Панҷакент, Душанбе Рашт, Душанбе Лахш, Душанбе Кӯлоб, Душанбе Ишкошим, Душанбе Ванҷ, Душанбе Рӯшон ва Душанбе Айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд бо истифода аз имконияти мавҷуда барқарор намоянд. ҳамзамон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда парвозҳои байналмилалӣ низ барқарор шуда хизматрасониҳои ҳавоӣ боз ҳам фаъол карда мешавад. баъди солҳои тӯлонӣ ҳавопаймои Тоҷик Air Ан-28 ба Бадахшон парвоз кард. ин албатта бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат Имомалӣ Раҳмон мебошад. аз ин иқдоми неки президент бисёр хурсандем. ҳавопайморо мунтазир будам ва имрӯз ба мақсадам расидам. дар 1 соату 10 дақиқа аллакай ман аз Бадахшон ба Душанбе омадам. ташаккури зиёд ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. доим саломат бошанд, дар сари миллати тоҷик соябон бошанд, садсола шаванд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Air аввалин хатсайри ҳавопаймоии Душанбе Хорух Душанберо анҷом дод. охирин парвоз ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух 9 марти соли 2021 сурат гирифта буд. тайёраи Ан-28 бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ пурра навсозӣ шуда тавассути ин мо имкон дорем ки дар як ҳафта 3 маротиба ба сокинону меҳмонон ва сайёҳони дохилию хориҷӣ хизмат расонем. ин иқдом ба мардум сабукӣ меорад ва дар оянда боз нақша дорем ки парвозҳои худро ба шаҳру ноҳияҳои дурдасти ҷумҳурӣ аз он ҷумла ба шаҳри Панҷакент ва ноҳияҳои Рӯшон, Лахш, Ванҷ ба роҳ монем ва парвозҳои байналмилалиро бо андешидани тадбирҳои мушаххас барқарор созем. миннатдории худро ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки бо дастгирии онҳо соҳаи авиатсияи гражданӣ сол то сол рушд менамояд. ҷаҳонгир Сафарализода, Рустам Каримов, шаҳри Душанбе, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.